السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. twebaza owekitiibwa jalla waala akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwe yatutumiranga kyakusasira eri ebitonde byonna. Tukyali mu kitabu kyaffe ekiyitibwa Book Iqra era nga tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa Yasaruna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tuli wano. Naye nozansoke nterezeemuko wali nabanga wabuzeemu wano. Katono. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tuliwa wano ekyo وبشرى للمحسنين للمحسنين وبشرى للمحسنين وما نحن بمستيقنين وما نحن بمستيقنين وما نحن بمستيقنين. تلوام إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود. ogenda kuyimira kuki kukalkala eno إذ هم عليها قعود. tugenze wano فسيحبط أعمالكم. فسيحبط أعمالكم إذ هم عليها قعود فسيحبط أعمالكم. تلوام أين يسمى توينا وكان عليكم رقيبا
وكان عليكم رقيبا وكان عليكم رقيبا وكان عليكم رقيبا وكان عليكم رقيبا. Tuliwamu. إليه مر إليه مر إليه مرجعكم إليه مرجعكم مرجعكم جميعا جميعا إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا. Basilamu tusome Qur'ani eno tujisomesa abalala kunako obufunyewo kasitaka katufu kasomesa abachi abalala. Naam, wallahi togenda kujisomba kalwa nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sallallahu alayhi wasallam. Yatugamba mu asingo obulungi mumwe yo yayiga Qur'an ate wa 'allamahu najigiriza abalala. Basilamu tweweyo tuyigiriza abantu okusoma Qur'an. Osoba bayigiriza mu kusupportinga dawusu yaffe eno. Nitugula kamera, nitugula laptop, nitugula lights, nitugula atem, nitugula sound mixer oba audio mixer, nitugula nitusolo kusomesa nga naye bosomesa remotely. Wallahi ne onobera mukabuli emyaka 10 ogenda kusigala ofuna because abantu bagenda kusigala basoma tebigenda kuva ku internet bino byolaba biidhnillahi tabaraka wa taala. Tusaba Allah wekitibwa ateke baraka mu mirimo gyamwe ate musupportinge kosi eno egene maaso. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Enamba zaizo ziri ku screen 0784165480 0703574535 0761020723 0752021317. Muhammad Matovu gema nyago. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فليأت مستمع